veoma značajno da je Muzej Vojvodine pod rukovodstvom Stanka Trifunovića kontinuirano u procesu istraživanja lokaliteta Čurug, koji je višeslojni i više vremenskih zona su veoma značajne po svojim nalazima. Pored izložbe i pored publikacije, odnosno jednog obuhvatnog kataloga, važno je na trajni način dati značaj ovom lokalitetu. Skoro svake godine značajnim nalazima obogati zbirke Muzeja Vojvodine, dakle od predrimskog perioda pa nadalje, uključujući srednjovekovni period. Našlo se izuzetnih primeraka, izuzetnih artefakata koji mogu biti izloženi i koji se proučavaju. Važno je da je projekat na neki način i internacionalan, jer su u ekipama učestvovali i istraživači sa strane iz drugih zemalja, da lokalitet još nije iscrpljen i istraživanja svakako treba nastaviti. Posle izložbe o nalazištu Čurug svakako bi trebalo razmišljati o trajnoj postavci u samom mestu u okviru budućeg muzeja u Čurugu, koji bi bio i istorijski, i etnološki, i arheološki, a posebno je privlačna ideja, i to bi bila prva realizacija na području Vojvodine, da se stvori arheološki park na samom nalazištu, s time da on bude valorizovan ne samo kroz nauku, nego i kroz turizam, s time da se nastavi dalje istraživanje, jer lokalitet svakako nije do kraja istražen.